Kari boy dorbar lembagi no ilam ke bahakmat menta kesingi gila perpau ya ke jisngongu ya menteri rangba ke jela kondor kongkal sangma hadin mau lamai pang ban kentiu kordano ya ke patar kema administrative unit sia ke civil subdivision ha ka jing ilang pajba ka bala penong dang ha kini kendiat singi ke beladap ha bernihan. Halor kene ke benta ke bakum ke kenhun bari pajba ka thanya ri boy set ngi kila dawa menta lagi bun snem ke bala kot ceduk ki lai pulai snem kenti nadu bala yo ya ke administrative unit ki nong ilam habakaran hakilat pathai kubor hadin ke jing syong perkhat kam jongki kilong bagalong basngo kemen hadu kata-kata bat galong ke jing kerku ke bakrau ya ke thanya ri boy set ngi baro ka wei namar ki jing mentoi ki babun bat ke jing suk jong ki pajba lada on kentiu kordan no ya kene ke administrative unit sya ke civil subdivision. Syusuk ginong ilam gilong ru basyan ke riboy dorbar kan selit bania kenduk kerpang yo menteri rangba ke sorkar jela konrad kongkal sangma ban paru de kejing thok ban longkum kejing pen ken mau ban kentiu kordan no kloi ya kene ke administrative unit sya ke civil subdivision. Kumba galong hi nadu snem syajar kendai spa kendai pusan ka patar kema akal ais kumbah ya kejakan nak benta ban bu ya ke civil subdivision bat ha keju kapor ki nong ilam kilong ru baka dorbar ka kermen baka jing temu kan long kumbala kermen baro asia kata bat kanum kut tang ha kejingwan bu nong rim lane ban syupun bana henry ha kesingi ke bawan bu yau mau nong rim on perbana sendon yau SDO civil bandon ha ketega office kumban syupun kan mau kendian baka thain patar kema kalayo ya ke administrative unit nadu ke santri upanai September siajar kendai spa prapu kendai bat lada kenyi kisnem menta galapoi hadu lai pulai snem kenti bat kajing nang roy jong ki pajba ka than kala nang bun bat nang bun paj bat ha keju ke poru ka jing don kam jong ki pajba kala long ke badon kap me hadu kata-kata ban kentiu kordan no ya ka pathar kema administrative unit sya ke civil subdivision ki no ilam jong ri bhodor bar ki beladon lang ha ne kesingi ki kentup yo president uba RB Shadap u secretary uba GS Shadap u advisor uba RR Makdo bat ki wi ki khot jong ri bhodor bar banyak kenduk yang ni ka working committee jong ka riboy dorba yang sudah dia minta akan ka por menengkong ni penpau ke songu yang chief minister Mr. Konrad Sangma ubala ayat statement akan ka live waitering ha bernihat akan we nang function ke bawan itu akan bawa keren akan jadi bat ka ban upgrade no ya kaneka Western Riboy Administrative Unit Syaka Civil Subdivision. Katkum kejengkran jong ngiyoi kumba udon kamensim ban perkat bahana kementa kaneka Western Riboy kejongi namar bala dangi keng ya ka jing thung ya kaneka Administrative Unit hakate ke Western Riboy nadu ka santari ku September senam prapu kendai hadu benta kala poin live pulai senam deu uci minister ula penpau ya kata bahkan ni kade kan administrative unit ke bala selam pala bagi breu ki besong sekte ki jaka ki ladon ha ki jenja kala jengai ha kala kawan sedu jaka district headquarter ingi penpau yu songu yu bau yu ya kata bat kumba kali hodor bar nak por sakapua hadu senam ki bala lek nilai yaki nak bentakan ya ke administrative unit bangingit scam ba unsa instead hakaban wan ini kuret no ya kan ya ke civil subdivision hak ke Western Riboy jongi ke Western Riboy civil subdivision lah ke bangin satung ke baladang iyo ke area jongka kadon kumbasau putra hajar sanspat nyopo hektar kajing don kibriu kat kum kasensos ku usnam arjar katway kidon kumalai pausan hajar tam kisnong kibadon hakane ka administrative unit kabangi tua ban kentiu no syaka civil subdivision kidon hadu cispa cipautli badia ka jaka kaban chna ya office jong kane ka Western Administrative Unit ya kabangi kuah ban kentiu syaka civil subdivision ro kasnong patar kema badamai nadu ka arm sauterik u September siajar kendai spa kendai kupra ladangi ken ya kisnem ka bakasnong kasnong patar kema kala Aisyah ka sorka kala poi mentah adu arm sausnem kata kade kajing trang jong kinong Western Riboy baro ban yok loy no ya kene bakajaka ka bagi air kene kejaka ka bagi ayai tikat kini kijing trang jongki kau Riboy dorbar nadu kisnem ke bamchua
nadu kisnam prapo channel ngiyaki bakane ka area ka day ban pek kerpang ya ka namar kalalong sa border kisnong kibabun kidon haki border kumungitip menta wat kane ka border isyuru kibabun kisnong kidai hak western ripoy day nagtakataw ngidon kam kerki ya ka civil service ting UI kumba chief minister UI ya kata tingi pun pa yung sumu yu mengingin scam baswa ke election arajar apulai do chief minister unsa wan ini buret no ya kan ka civil service teban pun scam cucu ya kata kajing keren jong chief minister ketkum ka media ka bang yosngom ngilayakur matagasni bangin pa biang sakawe ka reminder chau chief minister ya ka memorandum kabangila ay mencua arkli kawai kabangila ay haka kanyaw tarik yung pada Januari usnam arajar kat kendai haka bawlawan daladehi hanongpo hasil circuit house ngila ay hakmat yung haka bagi MLA baro sangot jong gari boy jong ikidon lang bat haka juga por ngila ay biang sakawai ka memorandum haka arkau tarik yung pada haka arajar arpuwe ha office yung ha sekretariat bat hangneru ula kulari ni buang nganpe mereka ka bang yosno langba ka media ka buat habar niat kala kemen yang bat benak takadaw ni lumgerki ya kane ka working committee banlay kendo yu banton pawa yung songo yu bat haka juga porru bangikar pat bud stat no ban inaugurate ya kane ka civil service haka arja ka kendang hadin ba i MD jungi ba suspense tukun ila job ila hon yang abang dikenduk kat baruan rakyat di kot Islam jong ka administrative unit bana grid sakat solution tahjin bang balik kapo sekretariat ha ka kamera ka jongi bat nalai di kot Islam nakam ta kajin don kam jongi nakam ta banyak keren bang grid ya ka administrative unit sakat solution bat ngalakren sai wemele jong ka jirang posisi ni bat nalahong ba badeng aga bidai bat ke civil solution minum yele politik nomor ketiga kami jong ke western di boy berkuai jong pikun pikti bedemi ya barang ini terilang bat ngalak keren sairu ngalahong ba belum no ya isodar jong ke western di boy bang ini song banja pekat nagamata ban upgrade no jakarta best minute sak civil solution penrei ke masusi kalong ba badeng sentun wong ya bada jim ada bidai bat civil solution terma ya mentahi ngangan kuat ban tempau kata hadin ngalami no berhadin ba kejimi no donga dan go bangalayo banyak trilang bat kari boy derban berhadin bangalayo banyak trilang bat boy derban banyak sulok bat kari boy derban ba haka arfu trik wakos ngalayo ai ke memorandum au kontrak ke sama angkai hapo secret house nopo kata ke sin ke banekong bat kabar hadin ngilalek ban remind bian haka bidai bat kenika memorandum haka bidai nak pakai civil subdivision la asin ke bat ngilai kerendu nak kapor ya ketungkan kamjung pe ba haka bidai bat kenika civil subdivision bangi kerendu banang ni sekemat nak liang dal western di boy darbar bat kali boy darbar ngin ye trai bat ngin yai dawaru ya ka civil subdivision bahkan don no takama bat tak ba bat ka batang ko mai galong ba lada ukon ra declare ya ka civil subdivision apa kama ndai tang ba declare lade manon thumta ki ma bat be bandon ru ya ka jing function ki kam haka ba de ban banas non yo SPO civil ba be bandon SPO civil jong kam takama haka to kusni ba declare ya kanika civil subdivision bat giwi pak inong trekam kum di magistrate bukan trade akan tak civil subdivision nek liang ini tu sekarang boy terbang ni ai kajing korku kurdo ya civil star bala daula ban ai kanika civil subdivision kan lang kajing ta ga bakraw ya binong senang jang hostel boy berapa